Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lay, papanamba kahit nakapilis ka, mate. Mapanak man ni barangay hall, lakay. Ada ka no iwarwaras da abagas ita. Naggapo ka no ija munisipyaw. Ay, kahit nagsaya atin ngayon o kasta ba kahit mimbag adanagan mau. Amangan mat no napili lang tinlistada ang makaala. Naku naman ni Marisaleng ang maikan ka no amin a pamilya. Per pamilya ka na. Ay kahit mayat nga rod kasta. Tapno awan siya griri abo marangay. Wen nga rod Bareng pudno day tanga imbaga ni Marisaling lakay. Sapay kumata mawarasan namin. Tapno saan lang manan na dagiti asid dagiti dalikan ti makadaw. Ay naku namon lakay. Sige, panawang kan dito itanay aldawan. Mapana ka untadyak kayat ti maladaw. Sigurado nga urayan na kun ni Marisaling ijabalay da. Ngay ti aramiden da kapitan di talikod ti barangay hall Marisaling. Ay na, di munda magan maray. Anya pa'y ngay kuma, kas itisigod lata No kasta, agsusugal da manan maray. Ay katwan na maray, sugal with matching tagay. Ay nawaw. Tangay na alatamutan ti bagas ang agarata, agawid tan maray. Ay uwi na maray, isumat lati kunakat. Tanay, nakuyam man ang titangatang. Ang mga nubiglaan ng tumanan ti agto daw. Un nga raw, sapay napigsa ka no ti umay abagyaw. Agawid takit din, tadi takit maabutan iti tudod itadalan. Ay un maray, mabit lang nga raw, talag ti awit ko nga indisok iti lamisaan. Agawid takit din agpaisaw. Un maray, ala, darasam nga raw, urayan kan ditaw. Diakon umunag dita barangay haw. Dapat nagpaiso bagas nga nyawin mo. Manungay magkakilo na ita bakay. 5 kilo lakay. Ay kit mayatin Kit natong palmet lang ka day tayo kunada per family ti mawarasan. Ay uwin lakay, talaga per family. Adupay nga rin tinabatay dya barangay hall. Saan ay waras amin? Kit yawin to siguro na kapitan, hindi ko naman nabatay. Warasan ng tumat siguro, nagiti kakagawad na, agraman nagiti tanawd. Speaking of kapitan lakay. Apay, at nakadiman na nasagap mawadamag. Ay na, pinanawan mi ida nga ag-inom man na di barangay hall. San lang nga dayta, agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawad na kentanod na. Ay nawaw, nagalaskat dayta na madamdamag bakat. Nakababay no madamag dayta kanagiti kabangibang barangay. Ay, wen nga rod Isupay kapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat? Ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ay, unay madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis asagsaganaan da kumanti umayabagyaw. Saan magtadaytaki din inom kan sugal ti unain da. Ay kasadan tuman laag kutin into nadadakis mapasamak.
Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka di Marisaleng. Kasladay baga ma. Talagang adda, Maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanin sumangput nga ayuda. Ngam saanin abagas, no di kat kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta maray. Kasano ngay ti makaala iti kasta. Mapan ka agpalista ijay barangay hall, Maray. Mapan ka kini sekretaray. Ibagam ta ilista na ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw. Dakal matan 5,000 ti itada. Ay wun, Maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay sige man nga rod maray. Kuyugan nakman ama pa ni barangay hall. Nalalaing ka kat ama kisarita. Kan close kayo pa'y kan ni sekretaray. Ay na. Kinapuno na, Maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken maki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda ti mairan-ranaon. Ay na. Ipig sana matintito daw. Huwag nga raw. Uray ko maano tudulaan. Ngam saan matan napigsapay ti hangin na. Nanang, tatang, kitaan nyo. Adamat in-post da iti Facebook anargaay diti barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sa di mo ngay apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin, nanang. Amuyo mat-asag paminsanak lang nga agawid ito. Iso adyak unay kabisado ti dalan. Nan, kita man anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sa kabay ti eskwelaan da ito. Nga ato basit ti barangay hall. Ay asidag nga rod ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagiti lugan? Gaputan na gaburan ti kalsadang. Bareng ikatenda-adagaw sa tapno sana makadisturbaw kadagiti biyaheros. Bareng atatang. Maaksyonan ba't siguro adagos ni Kapitan? Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat ngamin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikat. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Moy, amumat nga wan bulldozer kaw. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer kaw. Ha? Ay kwa, sikan ati siyakon, tasikan ti Kapitan. Kat si kamatan ti mga ipamuldoser itinarga ay adaga. Ha? Luday ta kumapanagrik-reklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Ni Kapitan Moy, di na laamon ti maangaw. Kung kunaklangot na dyan. Agawa amkit di tagpala. Tapno adamalpas. Di ka reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang makita ni Kagawad Rosa Marisaleng. Ay talaga nga itablaang makita, Amaray. Taitalaang matasumangpit, Mariseng. No kasta, kasangsangpit na laang. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw? Ay, nawaw. Kita, nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo, Maray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon, Maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayaw idi napalabas nga eleksyon. Husto ka, Maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayaw, ti aramiden tayaw. Ay, Maray. Kahit mangan tayo
Tanay, pangal daw magaya man. Umay kayaw, tamangan tayaw. Oh, makita maray. Iso pa yun, ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangput na laeng. Ay nawaw, naglukon day ta kagawad Rosa. Kasla isumat, hindi naglutaw. Talaga akas ta ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ta ti aramid na. Iso nga ita, amumaun. Ammum tumeten ti aramidam. Intun sumaruno apa nagbubutaws, mara isay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay di ta kwarta, bumuludak man pay, naabakak ngamen. Sana balay, isublik mo la ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludam? Uray 2,000 laang, Kapitan. Antoy, kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak ditoy. Uwin, Kapitan, di ka madanagan. Isublik nga isublay, promise. Yala, pumanaw ka nga ro ditoy na. Di nagdisturbuan tanay, agsuswerte ak. Uwin, Kapitan, kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita, kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Uwin, kuna lang nga ro din. Unay kalakit din aya, Kapitan. No kaya mo di subra pa intun isublay. Malala, pumanaw ka nga ro dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta nasabat ka na saling. Panggap naksapay kit dialiklikan nana. Ay kuha, saan mo't balasang kau? Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka lang adagos. Ngam, saan ka na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kau. Diyak pa'y ngamin naawat titupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersena? Wan ko mabalasang kau. Ngam ti pare kau, aging gaita kat awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon? Kasanon nga ino saan kayo matgayam amaikan iti urayan yu atupad nana? Ay katurayan tayo abalasang kau. Di ka kadisingir asingir tanay. Diakon makapangpangan gapu iti kinaado tag singsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Diak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kau. Anya nga na bit-bit mo ng kasilupin, Kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Otoy. In kay lutong tapno da pulutanan tayo inton malam. Ay iwan ang Kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay ket, kasi ti sigod alut-lutuam kagawan. Aramid mapinapaitan. Aringlado, Kapitan. Sige, ayapan nakto inton malutuan. Iridip ko man pa ibiit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag gustong to inton sumangpet iti daddo mapay akakadwa tayo. Bun, Kapitan, ringan kanton inton sumangpet na. Kumusta nga iti urayan tayo atupad marisaleng? Awang kadipay? Ay na, awan pa'y ngarod maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matan ako ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y lang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan gam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapul ang maikanak. Nga main nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayutang maun, ti maawat mo pa'y laeng akwarta, maray? Un maray, iso ang masapul nga iwaras da day jay. Tano saan? Siya kun amis mo, ti mapan agreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay haul. Maitured mo, maray? Ay katuan apay kit din asaan.
Ibagak ngar aramiden da asugalan ken inuman ti barangay haul. Isu adid agkam-kam malay. Sana siya tiluklukon da. Tamangan no agpiang-piang ti langit ken daga. Ket makakita da iti adu abituan. Ay na, ijam kumantikas tang aramid mo, anak ko. Apay, urayang pay laang aya ang makadanon iji munisipyo tikas tangar aramiden yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di dam mo, nakayumat ngamin ti sumanao. Ay na, nakababaing tikas tangar aramidem. Sika ti kapitan, sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo ta nanang? Sagpaminsan lang mo, saan mo ta kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutos. Ha? Ay saan nanang? Nas ka na mga bakak mutlaeng kas kapitan ti barangay tayo, inton umay nga eleksyon. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito'y barangay tayo. Agraman dagiti kakagawad kan tanod. Ay na, amuyo mo tayo nagtitismosa nanang. Nainayunan dati istorya. Oray saan mo tapudno kat mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayo. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pagpabasulam no bilang taadadakes ang mapasamak. Di nakto ibibiyang no adan to parikot, tadi ka matdimngag kanya. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nawaw, awan ti rumba nga pagdanagan nyo, siyak ti makaamu nanang. Makaamu ka kunak lang arudan, Ramon. Di nakto ibibiyang kunak manan. Sino nga iti suportarab a kapitan inton umay nga eleksyon, Maray? Ay, kat di makatulong amaray. Saan kat atay inal daw nga aday di barangay hall. Gamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay, wala, Maray. Husto ka. Agi street vutak to iti bangira partida, maray. Ay, wala. Uray siyak, Maray. Makita itaday ta kapitan. Ha? Agraman dagiti kakagawad na. Sukatan tayo kit di amin nida. Maruwam dagita barangay officials. Mangibabain da. Ay, wan nga roda. Imbis apagwadan, saan matapakay babainan matyararamidan da. Apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay, Ramon. Kan apay nga adu ti grocery iti salas. Anwam dagi jay? Panghandak to inton butos nanang. Anya? Masigurado ngamin, asyak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw, kasano ka kumaan na kasigurado, Ramon? Basta nanang, marikrik na kasyak ti mga bak. Kasano no saan asika ti butusan da? Think positive ang amin nanang. Ay na, di ka mang namnama, Ramon, narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di tak ngamin kun kontrahen nanang. Siyak ti anak yo. Isa siyak nga ron ti sakit yo. Nadamag mo ka din, maray. Di anya, Marisaleng. Agaw awis ka numatan ni Ramon para iti blowout na. Blowout ko na, Maray. Wan, agpartida ka no iti duababawi. Kan ado ka no ti sagana da. Ay, nawaw. Hapay, masigurado na nga tayo nga isumanan ti mga bak. Sigurado nga rod ka na nga isumanon ti agkapitan, maray. Ay, nawaw. Isupay laang nga tayo ti butusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't ti ugali na. Amuda ma't nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amu, maray. Ang makaamuda mo't na.
Adamutin panunod da. No di da kayat adumuro as ti barangay da, ay katadda kadakwadan da ita. Basta siya, straight vote iti banger a partido, maray. Ay uray siyak mamare. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka, maray. Apay ngay nanang. Apay ngay adidakmatan binutusan lang iti kalugaran tayaw. Sa balimatan ti pinangabak da. Daytan ti bagbagakken ka Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden. Ngam inyalang-alang mo mat. Isu agun-gunam. Nagiti awanan bain. Ore da kayo kaday kat didakmat binutusan nanang. Apay kumangay abutusan ka Ramon, alaman. Kumbinsaran lakman amang ibutuskin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagiti awanan bain at tanod. Agasaman tamay sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak laang tinangibutos iti bagay. Gunggunam kunakbanan. Ay nawaw, nagkasang matan ti kastoy arapasamak. Asino pa ingay ti mangan kanagiti na isagana amakmakan? Sayang mat nagijay. Awan maten umay diti balay. Tagdadamat amin na iti bangira partidaw. Wana, uray siyak. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pasaganam Ramon. Dayta ti maal-ala tinatangken ti ulo na. Agnakam kamot nga taitan Ramon. Opisyal ka man kan saan, agbalin kalat ta kumaapagwadan. Tapno awan to ti pagbabawyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.